Uyu munsi turi ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatanu 2026. Iyi tariki 19 isotseho inkuru isa nkaho atari nziza kuri AFC M23. Ni inkuru itangajwe n'igisirikare cya Congo FARDC. Gitangaje ko kivuganye umwe mu bayobozi ba M23 ngo si uwo gusa ngo kikaba ngo kivuganye na escortier ngo bivuga ko bagera mu mubare w'abasirikare 8 kivuganye. Ni mu mirwano ibereye ahazwi nko mu Minembwe no mu duce tuyikikije harimo Kavumo, Gakenke, Mikenke ndetse na Ruyezi. Icyo usabwa gusa kana subscribe maze tubashe kujyana mu makuru yacu yagenda atugeraho buri mwanya ari kubera ku kibuga cy'imirwano AFC 23 ihanganyemo n'igisirikare cya Congo. Muri kumwe nanjye Mbate 250 ntujye kure y'urushinge maze tubane mu makuru yacu agaruka. Umunsi w'ejo twababwiraga yuko M23 ikomeje kugenda ica ibintu muri mujyi wa Kinshasa, ni muri leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Yakomezaga guca ibintu bigacika igenda ikora ibisa nkaho ari ibitendo, ariko uko yabaraga FARDC nayo niko yayibaraga. Mu masaha ashize mw'iyi minota turi kuvuganaho nibwo FARDC itangaje ko yivuganye umwe mu bayobozi ba M23 gusa uwo gusa yivugana na escortier zari zimurinze, bivuga ko haguyemo abasirikare bagera ku 8 ba AFC M23. Imirwano iri kubera mu gace ka Minembwe n'uduce tuyikikije harimo Kavumo na Gakenke ndetse na Mikenke na Rugezi. Ni ibitero bikugabwaho n'amadoroni yoherezwa na leta ya Congo ndetse n'igisirikare cya FARDC, amadoroni atagira abapilote. Amakuru yacu abayizewe 5/5 cyane ko turi kuyakurikiranirwa n'umunyamakuru wacu uba wibereye ku kibuga cy'imirwano, twebwe tukayabagezaho 5/5. Imirwano yo irakomeje mwabera bice tumaze kubabwira, harimo bira bice byose tumaze kuvuga ku rutonde, ariko hagati aho abasesenguzi babirebera ku ruhande bavuga yuko igisirikare cya Congo FARDC ari tirite kikunda gukoresha yo kubeshya kugira ngo kigaragarize Felix Antoine Tshisekedi ko imbaraga kiri gukoresha ku rugamba ko ziri kubyara umusaruro. Cyatangaje ko cyahitanye umwe mu basirikare ba M23 bakomeye, ariko nyuma yaho umwe mu basirikare ba M23 kivuga yuko cyahitanye akagaragara avuga ko ari muzima ameze neza cyane, ko babeshya ari ikinyoma cya FARDC. Cyane ko itangazo ryasohowe n'igisirikare cya FARDC rikongera rigasohorwamo n'ingabo za Wazalendo, akaba ari bo babitangaje. Nta kinyamakuru na kimwe kigeze kibitangaza usibye igisirikare cya Congo FARDC cyatangaje iryo tangazo. M23 nyuma y'iryo tangazo nta kirabivugaho, nta kiratangazaho, ariko reka tuze kureba icyo M23 iza kuza kubivugaho. Ariko icyo tubabwira cyo nuko imirwano yo irimbanyije hirya no hino mwaturaduce tumaze kubabwira, bihanganyemo n'igisirikare cya FARDC ndetse na AFC M23. Imirwano yo irakomeje, ni imirwano iri kubera mwabira bice tumaze kubabwira ku rutonde, ni imirwano iri guca ibintu bigacika. Ariko hagati aho abasesenguzi babirebera ku ruhande bavuga yuko ari tirite y'igisirikare cya Congo FARDC gikunda gukoresha yo kubeshya kugira ngo kigaragarize Felix Antoine Tshisekedi ko imbaraga kiri gukoresha gihanganyemo n'umwanzi wayo AFC M23 ko ziri kubyara umusaruro. Cyatangaje ko kivuganye umwe mu bayobozi ba M23 uyoboye ingabo ziri ku rugamba mw'ibyo bice, ariko nyuma yaho aza kugaragara avuga yuko ari muzima ameze neza cyane, ko ari ikinyoma kiri gukwirakwizwa n'igisirikare cya Congo FARDC. Cyane ko ari ikinyoma cyakwirakwijwe n'igisirikare cya FARDC kikongera kigakwirakwizwa n'ingabo z'abawazalendo.
nicyo M23 iratangaza nyuma y'iri tangazo ryatangajwe n'igisirikare cya Congo FARDC. Gusa turaje tubikurikiranire 5 kuri 5 AFC M23 nigira ikitangaza kw'iri tangazo, turaza tubibabwire nta kabuza. Icyo usabwa gusa kanda subscribe kuri Mbata 250 kugira ngo amakuru yacu uzajye uyabonera ku gihe, kugira ngo aza kugereraho ku gihe ube uwa mbere mu bumva amakuru yacu atambuka kuri Mbata 250. Kanda subscribe maze tubane mu makuru yacu akurikira nakagaruka.